Me go casa machana. Debbie, mami casa machana. Mami casa machana. Imagine the grand. Mama, obi le kun wa akona kada. Wo dia on kra bra ko dadi. Bra ma bra wo. Me ni bi kra ha me pabose. O papa, na da poku bra bra wo. Wo kon ko sisa mankwai. E maybe si fie biom. Me mo be bra kwa ba Ediba Mogyabi TV. Mogyabi trends and a clear dollar me dey every. So ko Facebook Mogyabi TV, TikTok Mogyabi TV, Samsung na YouTube no so no Mogyabi TV. Na make I will say subscribe to the channel no like the video no. We no wa share ama wonua bi so enya bi a share. Ma remfi say comment no so no be jai ato comment section wo de amame. Se ebeka ya bosumi ya etwemu ya na rahusem bi pa esi ye Kumawood actress na Yaa Appiah. Neba frimu ya ana kwaya rahosem pa ewo man mu na adoma na so nim say friend Stephanie Appiah ababa we ehwere no kwana na nhwehwemu ehwere say yade malaria na che na che say eni anko hontem eno nam so akra no etimi ehwere ne nkwa na ye last month 8th of July no na ye akra na yi a che say ye kope baby esie akra na ana wo hye maame no eyi na se nisu a no wote ne nsam a no ka kire ne ba ne kire se ya pa se obatan atete akra ma nenya 17 years na akra no etimi ahyere ne nkwa na eyi na se no so se be kai a Kumawood actors ne actresses no so no ekopia se ye hye na Mama Brown eni Vivian Jill wa yosimo se omo kopia se na yawa na maame na ekomu no mo so efili sa pain na chese arehosem pa na ena no ya wode ya maame akra no enya 40 days yekosie no wenya 40 days maame no ene ebusuafo kakra bi eka no ekwa akra ne nda no so ekobom paye na so mudru emusie ho no na areho maame ne hu ne ba ne nda no ne resan ho ye ekai ne yaw esan su ye kansem de kire ne ba ne se ne ba ne refi ne ho se oba ye no waba beda de ne osan akai ne se on sorry waka wo mu se na doctors for ka se malaria ena eje ne ba no nkwa efri ni nsem na so ono de onim se enye malaria nko ana nipa bi ehyechu na se nkrofo bi enim ne ba no wo ni hu bi inti ne ba no sorry na onye adwuma omunim ni wo ni hu bibia no ne ba no entimi entake revenge enfema ni wo echire no opeso onhu enuama ewo ne ba no ewo nachi moma yenko emusie wonko hye ya wo ne nsam amaame no eka gu ne ba no enda ne so Naduma na ma bo din plesa na nyame fa wo kransie ma no wate nyame fa wo kransie wo nyame agya nyame oba nyame wo kunkunjini Naduma wa wo kwana so makoma mu die na uda so di hima wo makoma mu Naduma me rate me mfiu wo ye chiade amesa oni say Shamede what na affect me bibia mu because me timi hu se me ntimi nde me ho wo na to me so Naduma ne day amaba hey 40 days ya wada o china ma baba ya dey me the flowers blow nana Shamede ma me ntimi nyina mama kokoduro na me nyina fa hwe wunuamo wo ye chikosi samankwan emme bi si fie ho bio ye jata bruwa wa wo na kwom de no na da main gate oboniafo ni pese owrema na Naduma jata wa wo makwa ma obi ma ne ba ho ma wani nya den se de minimu na me hye wo hye me bobi bla wo ti ase wo se ma menimu di nkomo bia se ma metimi ayo wo jimi ni metimi aye na eti da ma wo da ho no me kan sem bi kire wo sa wo kaya na me jiwudi minim se wani ade nana boa me wate wo ye chi nana wo betina crash da no tena wa asumdwem wo bo wo ka wo hwe wo do me ni unu ne ante abusia nyina no taye ebla wo kwei wo
fa una na mo me no nua mo da o papa company na na po abusua ni nyina ho ban e ma wo biara emu bi oba tan hwe ne ba e ma ne ba si fifi na ne ba so abehwe oba tan ama abrewa ne sie tutu na na what na sie anhwe bi ama me sie tutu unya mo aka mo mo ma wo to me na aso ma wo mo ma wo to me na aso na ne dey am ba hey me ba ha bi mo na me beto wo na so ama mama hode mama kukoduro na mitimi fanya adwuma na me mitimi sa ma yamre na wa mo me gya okra mitimi ate na maya ha o maya ha yasisa mai ti ase sasa mai etika sa wonim se wuwe a affect me wo bibia mu bibia maya ha me kwa mitimi pon drive wa bro bi ka mo mitimi nso ka mu nua mo pokra mitimi kofa wo mo ato me so amama ya ha na hye me den na hye me den na adu ma hye me den nya me fa wo so na hye me den sasa mai wo ho ampa na adu ma me si ye jata bru a emo wo bia fa ni sanka wo nua mo biala emo bia fa ni sanka da emo bi fa ni sanka me ante wo fa mo na me dinya me jaw esama fo am wa ha pani fo me ni se ha de ahemfo wa ha lawyers akuku dam police fo wa ha soldiers me sam me de me be hye mo nsa mo guide na de ye nyina mu ma me na do ma me dinya me jaw ai ya me fa wo crancy ebusiafo se de wo hwe ma me no ni su ya ot ne de na che se ya oni de ma me no egusua edipa na nsem so ka gu ne ba ne na no so de nsem ne de mu odru pa eye yaudie e na ma me no o de yesa because enye easy so betete akra ba ye wadamfo best friend woni ne ye bibia wo fie na bibi se ibesi de e ade a eya reho sempa ebusiafo na me kai o se ha Mogyabi TV Facebook Mogyabi TV TikTok Mogyabi TV subscribe and like share na unu bi enye bi nhwe follow na ja comment comment section o fa mama wadwe nkyerɛ na ewo isa update we hu na na bestre so bejai ato comment section $1 me na me trends ni na brɛ makram